Kuda putuješ, meseče sneni? Dečače tihi, zamišljeni. Kud li je pogled uperen tvoj? Zašto te majka pustila stroga po hladnoj noći? Opet jednom tako, u doba Petrakovog posjeta mom djedu, pekla se kod nas rakija od nekih ranih šljiva, pa se poslom zašlo u noć. Djede, bil sam mjesec mogo dohvatiti grabljama. Šta njemu padano? Rade. Ako je za nas dvojicu kasno, nije za ovog dječaka. Nogu pred nogu naniže po mjesečini. Kako je drag i pun svaki korak povratka. Posljednje što mi je od te večeri ostalo u očima bio je razigran plamičak djedove vatre koji se neosjetno preselio u moj san. Pripovedanje u prvom licu je subjektivno pripovedanje, jer je pripovedač učesnik u događajima o kojima pripoveda ili je njihov očevidac. Ovim načinom pripovedanja postiže se neposrednost i uverljivost. Hronološko pripovedanje je pripovedanje o događajima onim redom kojim su se odigrali. Pripovedanje teče hronološkim redom, prateći vreme. Ko je pripovedač u Brankovoj pripoveci Pohod na mjesec? U kom licu je ispripovedana priča? Ipak hrabro, s prijegorom gutam ovu gorku kap svog prvog dječjeg raspeća. Pored mene je ovaj smjeli, nevezani, koji sve hoće i sve može, a dolje, u toploj dolini, čeka me i misli na mene onaj drugi, dobri, dragi gunđalo, koji će do kraja tugovati i pominjati me ako se izgubim u svom čudesnom pohodu.